Dragane, ti si li našla nešto? Ništa, Jelena. Pa šta ćemo onda? Zar u biblioteci nema nekih novih tekstova? Da, kako ćemo da spremimo skeč u dan škole? Igrali smo već svete tekstove. Treba nam nešto novo. I gdje su uopšte ti pisci? Piše li uvijek u ovoj zemlji igru pa su za ovakve prilike? Učiteljica nas je pustila za časova se spremamo, a mi ništa nismo radili. Mene je već sramota. Jelena je pravo, ovako treba nisam imao još od prvog dana u školi. Ko se još sjeća kako mu je bilo prvog dana u školi? Pa davno je to bilo. Ja se sjećam da sam bila ponosna. Sve mi je nešto bilo toplo oko srca. Meni je bilo toplo u krvu, zato što sam se u piške ustrala. Ivane, mislio sam da smo drugovi između kojima nema tajni, a ti kriješ da si u piške ogađa. I to je bilo samo jedno, još u prvom razredu. Ja se sjećam da je Marko bio ljubomor što sam u klupi sjedila s onim slatkim Mihajlom. Ja bio ljubomor, nema šanse. Nema šanse, jeli? A što si onda stavio štenad u mjesto? Pa zato što na muzijskom nikad nemam htjela da peva, pa sam želio da čujem kakav moj glas. Da, zvuča kao neki Pavarotti kog smatrali trčim iz Koprivna. A ja 3 dana nisam mogla da čujem na desnu. Kako ste se samo sjetili? Pa taj se Mihajlo još u prvu razredu nekada cijeli. Da, u Dansku. Jel iz Danske već onaj pisac Andersen? Jeste? Da nam je sad ovdje neki Andersen, ne bismo imali problema s tekstom. A znate li čega se ja sjećam kad pomislim na prvi školski dan? Pa već smo rekli ljubomore. Ma ne, sjećam se jednog vrapca koji se uvijek poslije kiše brčku u jednoj cipeli bačen na kraj puta punoj vode. Ljudi, ovo je Marko pravi pjesnik. Neverovatno, a mi smo to svo ovo vrijeme zamišljali kao nekog špekera. Baš neka tana na dušu ovaj Marko. Kad plaćeš uveče kad sunce zalazi i lišće, sjetnu šumi, nasmijene brezi. Dobro, zaboravite šta sam rekao. Nema nikakvog vrapca, sve sam izmislio. Vidi kako se postirio. Marko, ne stojite da se stidiš. Smešim se kao činova frizura do prošlogodišnje navirana. Da, imala je neki šešpit, malo perio, neke afričke ptice. Otkud znaš da je iz Afričke? Marina je čula kad je razgovarala s direktorom u zbornici. Da, a direktor je rekao kako redovna farba brkova. Naš direktor farba vrkovi! Polako, u školi smo. U školi koji je idućeg utorka slavi svoj dan, a mi još nismo počeli da spravimo svoj deo programa. A teksta nije otkud. Ja predlažem da odemo kod učiteljice i da joj kažemo da nismo sposobni za ovo. Polako! Pa nije kraj svijeta. A što si se ti tako učila? Jel vidiš da nam gori pod nogama? Smislit ćemo nešto. A šta da smislim? Da, šta da smislimo? Uvijek volim ti se obećala kako ćeš naći neki super tekst. Jesam, ispunila sam obećanje. Pa što sam da to zavidjelaš? Koji je pisac? Pa mi. Kako to misliš mi? Evo ovako. Ja se sjećam da sam bila ponosna. Sve mi je nešto bilo toplo oko srca. Meni je bilo toplo u krilu, zato što smo se upiški od straha. Ivane, mislio sam da smo drugovi između kojima nema tajna, a ti kriješ da si upiški u... Ovo stvarno dobro zvuči, samo da prepišemo. Dragana, ti si genije, ne, ti si Andersen, imamo tekst. Može, ali ako si izbacio onaj da kad se ja upiš. I ono što sam rekla za učiteljičinu frizuru. A moj vrabac nikako ne smije da se ponove. Neću da se misli kako sam neki osjećajni šon. Ma kakav vrabac? Hoće da se izbaci ono za direktora na farba brkova. Čekajte, ako sve to izbacimo onda nemamo teksta. Pa dobro. Birajte, ili imamo tekst ili nemamo. A šta ako na početku kažemo ono, svaka sličnost stvarnim ličnostima je slučaj? A možda da zamolimo direktora da on to kaže? Kako da ne? Znate šta, hajde da sprejemo ovo pa šta bude. Da, siguran sam da će biti veselo za ovom školu. Ajmo, već je zvonu. Dobro, zaboravite šta sam rekao. Vidi kako se postirio. Marko, ne stojite da se stidiš. Smešan si kao što... Učiteljstvena frizura za prošlogodišnji dan žena. Bradne moj! Kako ste ga se samo sjetili? Pa taj se Mihajlo još u prvom razredu nego docijelio. Da, u Švedsku. Iz Danske već onaj pisac, Andersen. Jeste. Da nam je sad ovdje neki Andersen, ne bismo imali problema s tekstom. A znate li čega se ja sjećam kad pomislim na prvi školski dan? Pa vi smo rekli ljubomore! To je sve Danska, no
krivo, zato što sam se upiškio od straha. Ivane, mislio sam da smo drugovi između kojima nema tajni, a ti kriješ da si upiškio u gaći. Pa to je bilo samo jedno, još u prvom razredu. A ja se sjećam da je ovako bio... Ja se sjećam da sam bila ponosna. Sve mi je nešto bilo toplo oko srca. Ama brat! Trebala kažeš, a ja 3 dana. Ti kvisci. Više uvijek u ovoj zemlji igra... Zemlji.